kwetu mudinga he. Swali mwana. Muna ndo chwa. Mwana. Nati ya muna kuwila maruyo wa mawahi nankashi. Kudiruyo uchenga. Mwani fudema. Chachua kuwila maruyo. Murongadi kudiza na kuiluka muna hii maana ni mkuchuleja na mkanda wanzambi. Sichuma chachua nankashi. Mudu chena maruyo makwa uchengi chuna king chuna trishu kwa anjika chengi hamu. Yule numani. Hello. Hello. Yule no. Hello. Hello. Anakuitambika. Yenu ngadini yule no ngamaruyo. Anakuwelera kuti mari aushanawo akuwelera kuti mari aina kulomba kudinzana milonga yamu kushitidi yawo dimu hanyi Anakuwelera ngamudi mari yawo shanga nawo alomba kuti mari aina kuilombera kudinzambi kolonda inzamba ya mwini dimuko. Shonadinga nakutala mukanda wa Yohani chapter 14. So anda kudinjira jingai ni munadinga wo ntani munadinga wani munadinga wo ntani munadinga wani chonadinga gosha mukanda wa Yohani chapter 14. kuna difference. Okay, chonadinga kutala mukanda wa Yohani chawana na kudinjira imo injira diyenda mwanta Yesu Kristo dinjira ine karuka kankawa iho yo kana kuyila mwiulu diche nechukuleta yena Maria. Hello. Muna untia ku. Happy muna untia. Hello. 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 Happy. Happy. Hello. 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 Happy unamuntia. Dichi kunekaro njira imu inekari yako yira muyuru diena mwanta Yesu Kristu. Ni mukanda wa nzambi nao na chuleji mukanda wa Timoteo wa mchimu ekutala mukanda wa Timoteo wa mchimu chapter 2 nao kuduho ihaku umo dichi muvesi ya 4 ya mukanda wa Timoteo muvesi ya 4 ya mukanda wa Timoteo mchimu chapter 2 avesi ya 4 nao yena wakenga anchu ejima ninda mwinewi ilukuwalala chikupu mulonga kwekala nzambumu tia kwa mazina mulonga kwekala nzambumu ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena imunchu yo Kristu Yesu na wadinkele kali chikumba chakula na anchu ejima. Hello. Na wadinkele kali chikumba chakula na anchu ejima unsa owa ushimwini hamwaka wao icha kunua na kuchuleja na kwekala mahako angai mchuna kutanga mukanda wa nzambi. Happy. Man. Akuna na kuchuleja na kwekala mahako angai chuna kutanga mukanda wa nzambi. Umuho. Diche ihaku imuntu wema nanga akachi na kununga yuma yedidi ihaku. Dichina ihaku ne karuko diye yena umuho diye na mwanta Yesu Kristo. Dihaku uduko hikudu cheng mahako amakwa oko. Dichidi kushimuna.
owekalang'ana kuinza kudi nzambi na kulomba mudi Maria wena analuang'isha mulonga Maria anatweshi kuyamwinako mulonga di kutwesha kukang'enyai Maria kuyamwinayi mulonga kuduoyi hakuumwa kachika nzambi na wanchu yena natweshi kwa mwina wafwila akulusu yinyinya popelwa akulusu Mwanta Yesu. aha dichineli mwanta Yesu de apopelwa akulusu yena kufa kuinda akulusu wafwilila nshilija wanchu eje makolonda ya mwini ayinko umwa hanyaka dichena di unatweshi kuyamwinaho kankawinde dinjila ina hani yena mwanta Yesu Kristu mwakutambwilao anthu umi ikumukuwelela yena mwanta Yesu Kristu kushinda mena mudi muwindi wakong'eli na waifwilili amjikili mwijamu wakabila adi wena wasankili mwifukuda mutisacho anyima yakufa anyima yakufeta mulonga wejima wanshili jawo dichejima akudinatila adi chenocho na kunokela adi chenocho wena akumona umu wa hanyaka akuying'isha kunshili jawo jejima talaku twahanda mukala neye muntu akwela nindingi ichilili mu garden ewe anaku wela ne akwela nindingi ichili mu garden nukwinkamala kananga ewe ya ubombera kunchuma chikwa ne nukwichila mu garden nukutewina nimenja mwitale ejima kosa nachu yenga ejima diushima udu walumbuluka ndi uneliuma atelela mkwila chenocho Neliuma yabula kutelela. mulonga ona motoki de unashimude yuma yeyi ewatela kwilichi ilanga wana kengi de kushamu yuma chengi owa muna wani Maria na wachengi iyuma ina ambuki na mkanda wa nzambi injila idi kuinjila imu ihaku udu kuye haku umu udu mkachika nzambi na wanchu hano wa maseke unatuishi kwa mwina anchu ejima diye na mwanta Yesu Kristu kankawi ndi kumkuwelela ho di kutuesha kuyingila wanchu na kumona umu wa hanyaka iku duchengi injila ikwa huko chinarumbulu kwa chumba ndi chancho akutuesha kuyamwina nga Hakumkuwelela mwanta Yesu. aha dicho wakwecho awoshelenga mwenomu aluwili mulonga kudinjila imu kuduo mwakwa mwine wa mumu kwikana kumukuwela yena mwanta Yesu Kristu nimukumwena imuntu umu wa hanyaka ikuduchenginjila ikwa huko kuduchengilwe ulu kwawu mwani Nyamani. mariwana akumide tunasakili mwani mushari Nasakiriri mshakamushwahe Mwani. Nasakili kumwani. makwawa Mwani. kaireza gifa katemesha techuka hanjika netu mabamba. Mwani. All right, take care.